Fonela ubaba, awu ngempela vele asho ukuthi hayi kuthiwa umntwana ushonile sisi ukuphi? Ngithi hayi ngila eMiddlelands eSoweto. Athi ngizodlula ngikuthathe mangibuya emsebenzini. Hawu kube yilokho sengiyakhala lapho bangibuza ukuthi hawu iciniso? Ngithi iciniso kuthiwa umntanami ushonile. Ugogo wami athi hayibo lo muntu kanti akumelanga a-birthday. Ngithi kumele a-birthday emalangeni. Kodwa ubaba wami uthe uyeza. Alright. Kube yilokho ukuthi inhliziyo yami ibuhlungu but angi-understand ukuthi umntana omncane ubulawa yini, angikazwisisi. So baba afike ngabo 3:30 emini. Sihambe siye eThembisa la umntana eshonele khona. Mangifika endlini okay kuyakhalwa. Ubaba umntana uhlezi esofeni akangikhulumisi. Ngithi alright. Ngiphume kuye ubhuti ngiye kumama. Ngibuza umama ukuthi kwenzakaleni, athi yazi sisi ekuseni umntana uvuke engekho right. Ngibuza ukuthi okay mayengekho right why ningayi eklinikhi? Athi asicabanga ngeke eklinikhi, ngicabange ukuthi simise esontweni kuqala. Masifika esontweni kwathiwa manje umseni kadokotela. Udokotela mabafika bathi walo ukuthinta umntwana wathi nje hayi iyana esibhedlela baphuthuma. Mabafika esibhedlela shuthi bese kuphelile konke. Esibhedlela bathi hayi fonelani emoshwari nifike naye nje. Kuloko kulwa sixabane ngibuza ukuthi okay eyenza ukuthi niqale esontweni kwakuyini nibona ukuthi umuntu akekho right. Ubaba khona echaza ukuthi bebezitshela ukuthi mhlambe into yesintu abacala esontweni bese bazoya kadokotela. Emoyeni angangabi right ngale mpendulo abanginikayo ukuthi isonto udokotela kuhlangana phi. Ubaba mathi no amukela ukuthi umntana akasekho. Ngithi but ngifila ngathi ngiyaroja like ngathi khona into bayenzile because angeke ngishiye umntwana namhlanje nomuntu kusasa ngifonela ukuthi umntana ushonile. Kwenzakaleni ngaleso sikhathi mina ngingekho.